antara ujian yang biasanya menjadikan kita cepat mendekat kepada Allah itu ujian sakit. Karena itu dalam sakit ada ampunan. Ya. And you are my life. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh Allah, your words light up my heart. This connection I felt from the start. Never lose sight of my dreams. Without you, where would I be? And although I feel like I'm a million miles away from home, I can lose